Halo, 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 kita mainin lagi game apa namanya? Sebut. Sui. Oke, kita lanjutin aja dulu, guys. Ini ngambil apa ya? Ya, Starian good. Kasih siapa ya, guys? Gue nggak bingung tahu ngasih siapa. Rod Kyle. Merufis boleh dah. Tekan timnya siapa ya? Nggak tahu gue, guys. Guthrum, Roberto. Terus siapa lagi, guys? Cukup kali ya. Kita ambil dulu nih yang bintang 1 nih. Halo. Fan out. Ini siapa yang sama Liu ya? Genoa boleh dah. Kasih yang cupu-cupu gak sih, guys? Ini kasih tukang tembak satu dah. Threat itu harus lock. Emang iya? There's something I want to check. Could you bring the Mason Prince and Princess to me? Iya tahu. Luck bintang. Want to check on something. Wisdom used to be safe at the Imperial Palace, so I suppose he know. Okay. Ini gak kencengan, guys. Budek ntar. Hah? She seem fine. Terus, aduh, the wall racer. Wisdom. Loh, udah nih kelar apa gimana? Tuh kalau pakai ini tuh nggak jelas, suka apa namanya? Suka kayak jelek gitu padahal. Ini udah kelar. Find the Desert Chronicle. Oh ini storynya ya. Ntar nanggung guys, kelarin dulu lah.
Whoa, you sure worked hard. Here's your reward. Salted guts. A new assignment. Miss Lato. This the one you want? Aduh, ini kasih apa ya guys? Let's see. Ini somebody strong. Ini kan yang attack-nya kuat ya. Deal kuat. Kadang suka gagal tapi guys, gak jelas banget ya. Gel ada padahal. Selen, gel. Rajim gak kuat sih. Wah, Rothschild tuh kuat. Mubal tapi harus cari orang kuat kan. Cuma level pada kecil lah ini. Ini boleh dah. You've made up your mind, right? I gotcha. Want to see some Ini other dapat duit jobs? doang tahu sama barang. New assignment, huh? Nah, kita selesaiin yang ini nih. Salsabil housewife. You've made up your Monster mind, right? hunting, Blackbuster, Whistle, River. Kita ke Miss Lato nih, Miss Lato ya. Itu siapa guys? Oh yang ini. Jangan Black Monsternya dia lagi, jangan-jangan anjir. Rasis banget ngomongnya. Oh enggak, bukan. Pikiran lu aja pada rasis. Padahal emang ada monster hitam anjir. Enum Claw. Cakar Enum. Enum apa ya? Ada belum yang kok ada kotak yang belum diambil gua. Jangan bilang dia di belakang lagi, nanti nggak bisa ngapa-ngapain. Oh enggak, bisa guys. Awal-awal pukul aja nggak sih? Pukul aja lah. Belum gue belanjain dia ya. Sakit banget coy. Sakit banget bos. Ih gila ya, ninja dia mulu ya. Parah. Healing wave terus dong gua. Oh sekarang dia. Lu bisa ini gak sih? Saya MP-nya soalnya. Lu bisa healing wave. Belum gue belanjain dia, gue lupa. Ya mati duluan anjir. Formless demon are not living creatures in that way living. Kayaknya ada misi selanjutnya deh buat kayaknya rekrut deh dia tuh. Tuh kan jaringan tidak stabil, nggak jelas banget. Apa romit buat apa ya? Peace God.
Ini bisa balik aja nggak sih gitu? Weh. Lumayan sih guys, buat dijual-jual. Butuh duit banget gue soalnya. Butuh duit banget guys. Namanya juga Kismoe. Nggak bisa lewat sini, lupa gue. Soalnya cara dapat duitnya di sini tuh begitu ya, harus ngalahin dulu pak. Ini masih lab kan gue ya, kagak nge-lag. Slot mana lagi nih gue nih? Lumayan ya buat dijual-jualin deh guys ya. Raparo doang aja, nggak apa-apa lah. Gue butuh duitnya doang guys. Raparo paling mahal di mana ya? Bener kan ke sini ya? Anjir gue nggak tahu apa-apa cok. Glow breed. Oh yeah. Kejauhan gak sih gue malah kesini guys? Lumayan nih Raparo. Batu gue dikit lagi hilang nih kayaknya guys. Tinggal berdak doang nih. Udah. Yang luka gede ya berarti ya. Tadi ada yang ngasih tahu. Oke, ntar kita cari ya yang luka gede ya. Kita tes ntar. Bodo amat, gangguan sementara. Sekalian ngabisin waktu gak sih guys? Buat ini pada misi selesai gitu. Medicine gratisan lumayan. Ih gila jauh banget ya. Ntar guys, kita ke. Ntar gue lupa ya, harga paling murahnya di mana ya? Ntar guys. Ini jual aja gak sih? Gak apa-apa lah ya, jual aja guys. Wih goceng cok. Peace God. Gue ada 2 sih.
Gak tau, pas jual aja lah. Herbal medicine. Ntar kita tes dulu deh. Gua agak nggak yakin guys di sini jualnya. Ini paling mahal di mana ya? Ntar guys kita cek dulu. Kok malah murah ya di sini ya? Jual di TH aja kah? Bentar. Fishgas goceng emang guys. Boleh dah jual. Wih, 7.000 guys, jual aja lah. Tadi dulu glow. Tadi dia gope ya. Jual sini aja dah. Terus kita ke jual sini lah. Ini agak sedikit muter-muter ya. Aduh, harusnya sekali tadi gue beliin ya. Ini gue jual-jualin aja. Jual aja dah. Sama ke sini enggak sih? Aduh, ini ke Paramount ya, bahaya guys, misi lagi. Misi apa enggak sih? Enggak kan ya? Jangan dessert ya, bukan. Aman guys. Nah, kita trading dulu. Situ gue belanjain deh. Harganya malah murah anjing. Udah cukup lah guys lah, kita beliin dulu nih si Luo Tao. Gila, kita udah sebulan bolak-balik ya. Nah, kita beliin dulu lah. Lu tahu. Mas, aduh, gak cukup. Aduh, gak cukup lagi guys.
Mending gini gak sih? Beliin aja lah. Apa beliin lagi ya yang lain ya? Kotupa. Boleh deh gue kasih Sage Head aja. Dia di depan soalnya. Kita balik ke ini ya. Bentar. Oke, ini nyantai aja ya. Edgar, ini ya hujan dingin, kelar hujan panas, serba salah. Gak pernah bersyukur. Ntar gue bikin rokok dulu. Hai guys, coba ya kita tes ya. Tadi kata si Stepi kudu yang laka gede guys. Kalau nggak bisa juga, ntar lah kita story dulu. You got a quest report waiting. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Kaya gua. Wow, you're the best. Gagal ya? Here's your reward. Gagal kayaknya. Oh no. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. Coba gua ambil lagi ya. Nice assignment, huh? This the one you want? Mysterian Goods. Ini tuh yang So you'll take on this quest? coba ya, yang ini kayak Who can I send? masalah gua. Coba tadi dia ngasih tau gua apa guys? Oh look, di atas 100 thread. Masalah thread anjay. Salah guys, yaudah skip aja dulu lah. Until next time. Kita story dulu gak sih guys? Tadi gue dapet apa tuh? Black cap ya? Wah, gak usah lah, kita heal dulu aja guys. Mahal banget anjing.
Kita beliin senjata bisa gak sih guys dia? Yang murah-murahnya dulu gak sih? Bisa gak ya dia? Lu tahu mana jagoan gua? Aduh, best king bow anjing 300.000 cok. Grinding dulu gak sih guys? Wah anjing. Best tuh. Wah anjing ya. Taruh dulu guys. Ini ada yang baru soalnya nih guys. Aduh, kelarin misi dulu ya. Duit gue gak ada, euy. Duit gue gak ada, euy. Update juga lagi dia. Argen gak ada lagi guys. Demon's Claw ya. Demon's Claw bro. Wow, mahal banget. Ini mah kudu grinding dulu gak sih guys? Kayak butuh grinding dah gua. Aduh pas. Story dulu gak? Apa story dulu ya guys? Biar bisa diinin dulu deh. Biar bisa soalnya sulit kalau pakai ini guys. Butuh grinding sih ini. Story dulu aja ya. Story dulu habis itu grinding guys. Tuh duit gua nih, ternyata ada updatean baru senjatanya. Kayak emang itu ya enak ya. Janam dessert guys. It must. Chronicle di sini. Let's move. Kita lurus aja berarti. Jangan grinding dah. Lah, bukannya gue tadi udah tidur ya? Lu ini deh, healing wave. Naik level dong gitu. Mana guys? Gak ada jalan. Kesini ya. Aduh, disemprot gua. Biar bisa ganti party gitu maksud gua. Oke, naik level. Sini nggak sih guys? Oh iya bener.
Nggak ada apa-apa di sini. Kita bisa masuk, guys. Ntar coba kita ke bawah. Itu tempatnya mana Ariel kan? Is this the place? Nothing really jumps out at me. That might be the Chronicle. I definitely feel its presence here. It should be close. But how close is close? Is this what you're looking for? Siapa ini? Who's there? Jangan-jangan dia Dora. Oh iya bener. It's her. Deidre. So it's true. One among the scribes really is able to feel the presence of the false chronicles. What? She has the Chronicle. I can sense it. Oh dia Chronicle. Bisa nggak sih dibujuk aja biar dia ngikut kita, guys, biar baik. Ini sebenarnya baik tahu. Her? So she beat us to it. Not exactly. Look closely. No, it all makes sense now. What's going on here? I can only feel the presence of a Chronicle when I consciously make an effort. That's why I didn't notice it last time I saw her. That woman's staff is a Chronicle. What? Very perceptive. This is my false chronicle, branded the Endless Chronicle of Endless Travels. This staff is what lured you here in your haste. And another archivist is closing in on the 10th false chronicle as we speak. No. So what of this 10th book you speak of take away? What part of the world goes next, huh? You said the Order is using those books to keep towns and villages from going to other worlds. Don't give me that tripe. It's all a lie and you know it. Do you people even realize what you've done? 1 million people. You wiped away 1 million people. Gila ya. The blame lies with them, with those who resisted, with the Magedom and all of you. You simply will not be reasonable. You insist on bloodshed. Dia ngeluarin apa lagi tuh? This is bad. Tutup. Wih gila. I just managed to close it Itu off. bisa dia. A wanderer. Ha! Too bad. I'm not going anywhere. I'll take out every one of you and put an end to this madness. Any action you take is futile. Tutup. Wih banyak anjing. Mau tutup yang mana nih? What the? So much power. It's the Chronicle of Endless Travels. Look at all these gateways. I can't close them all. There's no use in fighting any longer. I'll bring it to an end here. Aduh gua bawa beginian lagi. Guys. Lu bantai yang belakang gak sih? Aduh, jelek banget dah. Lu ngehil aja deh bro. Lu Diadora ya. Mati satu. Lu bantu sini. Ayo, let's go lah. Matilah. Jangan lu heal aja.
Apa gue disedot? Wah gila. Lu healing wave aja gak sih guys? Ya mati dong. Oh enggak, aman-aman. Mati sama dia lagi. Why do you continue to fight so? Ini masih ada satu gerbang anjir. The future has already been determined. Udah lu sadar, ikut kita aja. Ini apa ya guys? Gue pengen bawa dia balik sebenarnya guys. Bisa gak sih? Kayaknya dia bakal ikut kita gak sih? Kalau gua nggak ada dokter gimana ya guys? Alah, ini gimana ya? Ini sadar gak sih? Ini enggak deh. Nah, gue mau ini dulu guys. We gotta thank you. Have a look. Way to go. You sure worked hard. Here's your reward. A new assignment, huh? Tuh, ini skip dulu deh ya. Ini bisa diganti gak? Tuh Marika, darahnya kecil banget ya guys. Nah ini pengen gue ganti. Ntar guys, pengen gue ganti guys. Mana gel gua? Marika, lu tahu. Liu nggak ada ya? Shit. Oh shit, Liu nggak ada guys.
Buat combo tuh enakan siapa ya guys? Tadi dulu guys. Ini gak sih? Kita bawa-bawa trio dia aja ya. Buat combo enakan siapa ya guys? Bobo Crocodile. Boleh sih Crocodile. Marika. Aduh tapi PR banget ya. Merupis bawa gak sih guys? Aduh levelnya masih 25 lagi. Bawa Roberto ya. Roberto boleh. Roberto masih katana anjing. Brandingin lagi dong gua. Ah nggak bisa guys. Nggak bisa bawa Roberto berarti. Cara ganti. Harus bawa orang belakang. Siapa ya? Sam apa? Kok ada Sam tadi? Asad kah guys? Duh bingung gua. Asad deh boleh. Ntar guys. Ini kudu ada yang di what the fucking. Jangan katana juga dong. Crocodile apa? Boleh deh. Jangan katana semua dong. Nambah 20 ya. Di Evil Eye Sword boleh sih. Tapi ngurangin banget, cok. Duh. Ini deh boleh. Bentar ini bisa nge-heal gak? Ya gue main ini aja. Weh udah lebaran bro. Ngelaidin ya. Rockmill sudah lama tidak bercumbu kita. Aduh ini bingung gua. Boleh deh. Ini lemah banget bro. Cipok-cipok lu. Genit. Ini harus ada yang nge-heal sih. Butuh heal-healan gua. Jangan pakai Asad berarti. Asad tuh nggak bisa nge-heal guys. Tinggalan zaman. Iya dah. Ya minal aidin semuanya. Apa ya bisa heal siapa ya? Genoa bisa sih guys. Bisa gak sih? Lupa gua. Genoa bisa deh. Kayaknya ya. Nggak tahu gua. Gua mau grinding inian soalnya. Duit buat beli senjata. Aduh nggak ada coy. Siapa sih yang nge-heal ya? Sebenarnya lu susah-susah banget sih. Kenapa nggak bawa
Manaril aja gitu, nggak Marika aja gitu. Kan tolol gitu, dasar. Dah yuk kita save dulu. Gue kapan lagi? Nantilah. Gua ini dulu pengen ngabisin nih game dulu nih, kagak tamat-tamat anjir. Susah musuhnya nih lama-lama. Damage-nya pada sakit, makanya gue kudu grinding dulu. Kita lawan apa sih yang enak? Kayak enakan yang underground dulu ya, sama aja kok harganya. Nah ini kan bisa Divine Edge, terus lu pukul aja dah. Oke. Anjay. Deh. Yang dulu nemenin namatin BTN itu si Rockmill dulu. Rockmill dan kawan-kawan. Kemarin juga gue pengen challenge apa sih? Ya HMBTN lah, menjadi petani super malas. Tapi sempat inilah, karena gue ini kan lagi horny banget sama RPG, sama Suikoden. Mana udah Suikoden 2. Nah ini butuh gua nih yang kayak gini-gini nih, buat dijual guys. Gua nggak butuh XP sih sebenarnya, nanti aja lah kalau XP mah. Liunya nggak ada, jadi kita nggak bisa bikin combo gitu. Kurang Liu, jadi nggak bisa unit ya. Namanya apa sih unit? Wah sakit banget ya. Heal dulu deh nanti supaya kagak balik-balik. Bisa gak sih nggak di skip aja gitu? Nggak bisa lagi di skip animasinya. Gue butuh banget guys, butuh banget duit. Kasihan butuh duit Don't think badly about me. Kocak. Itu apa, Mobile Legends ya? Gue pernah dengar aura-aura Mobile Legends ya? Mobile Legends itu game gak jadi deh. Wah anjir sakit banget ya.
Ini di sini dapat duitnya harus jual-jual barang dulu sih anjay. Gue kepo dah harganya berapa sih guys? Harga kan ini nggak tahu, gue aja nggak pernah main lagi. Gila udah berapa 5 tahun kali gue nggak main. Tahu terakhir gue live iya iya udah 5 tahunan kali gue nggak main. Twin Flash 32 guys. Wow, berat sih. 2018 tuh gue baru lulus kuliah anjir. Ini nambahin berapa? 60. Ini 7. Wah anjir tuh, liatin harganya 300.000 coy. What the fuck man, 300.000, bayangin aja lu. $50. Wah ini jelek sih, Bestus tuh jelek cok. Ini 38. Wah jelek berarti. Mending beli Moonlight gak sih? Moonlight harganya berapa ya BTW? Gak ngeh lagi gue berapa. Berarti kita fokus 300.000 buat beli apaan guys? Wah ini gila sih. Ini gila sih. Best King Sword. Kurs. Wih, Flame X, Demon Hole. Wah gila nih, bagus-bagus anjir. Wah gila, bagus-bagus banget guys. Cuman buset mahal-mahal. Wah gila kali. Best King Bow. Gue butuh ini sih buat Marika. Hunter Dagger. Wah ini gila mahal-mahal banget ya, sumpah demikian. Tapi tetap rame aja perasaan Mobile Legends mah. Gua nggak demen sih game, gimana ya, hype-nya kalau gua nggak suka ini game yang gitu-gitu aja gitu maksud gua. Ya selera orang lah ya, beda-beda. Gue seneng yang ada ceritanya. Ini Anchor. Wah ini, wah banyak banget nih yang bagus nih. Wah gimana nih, aduh duit gak ada. Ini Demon Claw buat si Gel. Ah gila kali ya. Wah mahal-mahal banget dah. Ini kan harganya 6.000 kali 10 60.000. Wah gila. Butuh berapa kali ngalahin ini gua. Oh shit meh. Nih gue butuh prominent 2. Ah gila 500.000 coy. Wah parah. Kismoy bro.
Aduh, kenapa gue lawan ini ya? Sial. Wah. Mending sekalian lawan yang susah gak sih? Tapi mahal gak ya? Takut elemennya apa? Barangnya nggak mahal gitu loh kalau dijual. Cuma susah-susah, buang waktu. Soalnya ini gue udah tahu udah pasti harganya 6.000 satu guys. Katanya berdasarkan look gue udah gede kali ini karakter ini bro. Orang level udah gede, udah tinggi juga. Dikit doang. Coba guys, gue kepo guys. Mati nggak ya? Wah ini susah sih lawan ini guys. Gue udah pernah sekali lawan dia. Pasti mati sih ini nih. Adanya Crowchild. Wah karena semati. Gak jelas. Gak jelas anjing. Gak kuat soalnya nih levelnya. Wah sakit ya. Healing wave. Wih sakit banget cok. Mati nggak? Oh enggak, gue kira udah mati. Ya mati. Gila sekarat bro. Habis nih MP gue. Ih, 3 doang. Ayolah gue nadai lah.
Nah gitu naik level bro. Crocodile. Gak kuat gue lawan itu guys berarti. Crocodile gue segitu doang darahnya. Gue bisa ke TH gak sih? Gue mau ngetes guys. Duh gak bisa guys. Kepo gua. Hah? Oh nggak bisa keluar kita coy. Kita butuh grindingin dulu aja deh. Terus ketemu Liu dulu. Salah. Ini. Beli 10 aja. Nah kalau armor guys. Ah masa grinding lagi nih gua. Apa lah ya. Nyantu ya lah. Dragon armor lagi bangke. Aduh ngurangin ini lagi. Aduh bling ya. Tapi 5 doang sih guys. Guys. Ah udahlah gak apa-apa. Marika. Yeah. Wispun. Pada gue beliin aja ya. Ini bukan karakter favorit gua guys. Saya jual nggak sih? Scale seal. Wih 70 guys. Gue jual-jualin aja kali ya. Harganya tapi nggak mahal anjir.
Apa? Bingung gua nih guys. Gue butuh 300.000 ya berarti ya. Ntar dulu guys. Kita hitungnya goceng aja gak sih? Oke guys. Anjir. Wah 300.000 bro. Are you serius bro? 6.000 lah ya. Ntar dulu kita hitung dulu deh kalkulator ya. 300.000 tuh agak dibagi 6.000. Wah 50 kali anjing harus ngalahin. Coba 180.000 dibagi 6.000. Wah harus 30 kali guys. Duh kismoy gua. Sedangkan ini gua di sisa berapa? Salah. Ntar gue bawa gel deh. Ntar ya guys kita grinding dulu guys. Nanggung anjir. Yang pasti-pasti aja lah guys lah. Kena racun lagi ini. Lagi guys, sampai gila kita ya. Seenggaknya sampai gel lah, gel dapet lah.
Ya udah cukup deh guys. Ya nggak sih? Males anjing. Kita udah punya 135.000. Coba kepo gue guys sama Fire Dragon. Wah sakit banget ya. Guys, gempa gak sih guys? Ini kayak busuk nih. Gue nggak tahu ya ini gempa apa badan gue yang goyang-goyang sendiri. Gonna die bro. Dragon meat doang satu anjir. Cabut ah. Yuk kita lapor ke Liu. Ini perasaan gua atau kastil ini makin gede guys? Enggak sih, tapi ini belum jadi guys. Yuk kita jual-jual abis ini ya. Bentar guys, gua mau Rotska.
Ntar gue cari ini deh guys. Gue cari cara buat cepet dapet duit ya. Gue lupa mulu soalnya. Di lantai 3 nggak sih? Lupa gue guys, di mana fisikan? Bukan. Oh, hey. Wait a minute. Shouldn't you be resting? I'm feeling better, thanks to you. We'd really like you to get some more rest, though. You can't expect me to nap under these circumstances. I'm sure there's a good number of people in this castle who'd like to see me dead. Enggak lah. This physician and his nurse are both from the magedom. What? They say you killed a venerable one of my people, too. But I have no desire for revenge. What good would it serve? Exactly. So if you appreciate what we've done, I was hoping you could tell us what you know. Take this. The staff. Go ahead and touch it. Then I'll tell you what you want to know. I've got the Chronicle's power under control, so she can't do anything suspicious. All right. Disentuh juga loh. Oh, the Starbearers. Nah, itu siapa guys? Dia kah? Si Diadora kah? What was that? The end of my world. Oh, dia di dunia lain kah? The end? The One King came to my world as well. The Starbearers tried to stop him, but he was much too powerful. After an arduous battle, each and every one of them were defeated. And that was the end of my world, just as it's written in the True Chronicle. The True Chronicle? The Chronicle of Endless Travels was the True Chronicle of my world. I think I'm starting to get the picture now. I don't know what type of being the One King is, or how he is able to interfere with other worlds. But he's written the future in the True Chronicles of many worlds, and all of those futures end with him. In each world, events come to pass just as written, leading up to the descent of the One King. Notif gua. When he takes over a world, it comes to an end. Only a few refugees manage to escape to other worlds. So, the original worlds of Placeria Forest, the Marcina Plains, and that desert were all destroyed? And eventually, this world will end. Whoa, slow down a second. So why is the Order waiting for the One King to come? Won't this world vanish too once he gets here? The Order, or at least Belfred, doesn't think so. A world the One King descends upon doesn't actually vanish. It is fused into a world of his own, with a predetermined future, a perfectly ordered, peaceful world. One true way.
How can that be? It's unbelievable. Perhaps it is hard to believe. There are no first-hand accounts of the One King's world. No one can be sure if the story is true. Kalau or dia not. berpihak sama kita nih, si Diadora, sisa sidir kan. But Velfred believes it, and he's determined to expand the order even through military force. Because those who do not accept the one true way cannot go to the world of the One King. So he's doing this to take as many people as possible to the One King's world. Batuk terus batuk. Sounds pretty Ya kan twisted es, to me. matamu gua nggak minum es dari kemarin. Perhaps you're right. So why are you part of the Order then? From what you've been saying, I get the impression that you don't believe in the Order. So why are you allied with them? Because I don't want them to fight. What? Once the One King descends, Oh, dia we'll all ternyata be ada remnants of this alasannya world really vanish. gabung sama si siapa sih tuh yang gue lupa lagi namanya, yang sama dia itulah pokoknya atasannya dia tuh namanya siapa, lupa gue. Or will it be fused to the One King's world, where only those who accept the one true way will enter? I don't know which is true. Maybe neither one of them is. But I know for sure that this world will end, as it's written in the True Chronicle. So there's no reason to fight the Order. No reason to shed more blood. Oke guys, gue share dulu. Huh? Woi, enggak, jangan. If it's dangerous when the One King comes, we'll just have to keep him from coming. If he comes, we fight. We won't know whether or not we can stop him or win unless we try. Without even trying, the future really is already decided. The Star Bearers of my world said just that, and look what happened. They all fought and died. Does that make it pointless? Meaningless? I don't think so. The ones who fought to protect your world had spirit, determination. It's all in there. It's all recorded in that staff of yours. Bener kan? Gila, dia jago nih si Mamet ya buat nyemangatin orang anjir. For a boy, you're... Our leader's a pretty big talker for his age, isn't he? Yes, he really is. Oh yeah? Isn't there a gateway in this castle? Where'd that question come from all of a sudden? Go there and wait for me. We'll continue this conversation there. Huh? Please. Fine, I guess. Oke, kita ke ini kan, Geget ya. Kita bisa keluar gak sih guys? Gue mau jual dulu dah. Mau beliin gel. Bisa kita keluar. Gue mau beliin gel sesuatu dulu guys. Gila, disuruh nunggu 6 hari. Dragon Meat goceng doang, serius lu. Mana yang 6.000 ya?
Ntar dulu guys, kita jual-jual dulu deh. Kayaknya kita ke pojok dulu gak sih? Wah ini mah kudu di grindingan offline anjir. Dragon Meat cuma 3.000 anjing. Kiss point. Moonlight 7.000. Ini nih maksud gua. Dia lebih mahal kan? Aduh kurang lagi. Ntar guys, kita kesini dulu. Gue mau jual-jualin dulu deh. Wah ini 20.000 kok. Jual aja gak sih? Jual aja lah. Jual aja deh. Jual nggak ya? Jual aja lah, nggak usah ragu Jun. Kita kesini dulu guys. Jual daging naga dulu. Aduh sedikit lagi bisa beli ya. Coba gue kepo guys, bentar ya. Kalau kita jual di sini, apa ini guys? Buried Mad City. Coba kita ke Salsabil ya. Dah, ada apa nih? Nggak sengaja nih. Apa tuh guys? Oh kan gempa bumi guys, bener. Tuh. Pantes berarti Jabar lah Garut. Stay safe ya Garut ya. Pokoknya sekitaran Jabar dah. Bener kan geter-geter tadi guys. Gue kira badan gua yang geter. Baru enggak lagi. Info dari Google bro.
Siapa lagi tuh? Dimarahin anjir. Iya kan gue kira kayak, ngerti gak sih lu, rasanya kayak ini guys. Gue kan tadi lagi tengkurep ya. Rasanya kayak ini, kayak detak jantung gitu loh. Cuman kerasanya gue di dengkul guys, karena dengkul gue nyentuh ini ya, ubin. Jadi gue ngerasa gitu. Biasanya gue salah guys, ngerasa ini gempa gak sih gitu, apa nadi gue lagi nyutan gitu. Ternyata bener gempa coy. Oh kan bener, harganya lebih mahal dikit. Dikit doang sih. Dah, ketemu lagi. Southern is continent. Wah, ini pasti panjang sih ini guys. Ih, gila banyak orang ya. Save dulu gak sih? Save dulu lah. Wah, Star Barrier dia. Nih guys, ya kan, momen-momen yang kayak gini nih yang gua nggak lihat guide, tiba-tiba dapat. Nah itu perasaannya seneng banget guys. Kayak dapat achievement nggak terduga gitu. Padahal ini game lama juga. Terus gue ditinggal aja gitu anjing. Weh, baru lagi nih. Monster baru guys. Belalai gajah anjing.
Ini di mana, guys? Bentar. Nah, ini buntu gak sih, guys? Ntar dah, kok ini buntu ya, guys? Ah, ribet banget ya. Ini nggak ada repel ya? Repel kayak ada. Mau dilawan tapi gue butuh duit. Mau kabur tapi gue butuh duit maksudnya. Oh, cara ngumpulin duit yang bagus tuh ini gak sih? Misi aja. Tapi dapat duitnya dikit sih. Cabut aja dah. Jauh banget anjing. Set jauh banget, liat. Dia bukan star barrier ya?
Nggak ada event kan guys? Siapa tahu ada yang bisa direkrut. Nggak ada. Cabut. Nggak ada. Berarti kita balik ke kastil. Kita balik dulu dah. Ngasal padahal gua tadi ke sana. Sekarang dia maju loh. Ntar guys, kita ke ini dulu guys. Siapa tahu ada orang. Gak ada ya. Ntar gue mau bawa gel dulu guys. Gel Liu Marika lah ya kita bawa. Kalau ada Liu ya. Kira ada. Marika nggak usah. Di belakang aja. Ntar kita beliin buat gel dulu lah ya. Ini gue nambah berapa sih? 50, 20. Duh, langsung kismoy gue bro. Wah, anjing keren banget cok. Anjay keren banget ya. Aduh, ini banyak yang dibeli nih guys. Liu. Dragon Letter 65, 30. $80 ya. Prominence. Jelek sih. Udah nama 80 guys.
Ya cukup deh. Sama ini deh modif jurus guys. Kita dapat ini kan Chronicle lagi. Misinya dulu dong. Nice to be famous and get good work. Nggak ada See you lagi. later. Basic Falcon. Gak ada yang baru dah. Ini kayak kurang deh guys. Toppling blow. Support semua anjing. Ini nyusahin sih. Udah cukup lah ya guys. Anjay, jadi early. Ntar dulu bang, save dulu. Ngeri banget bang. Yuk, kita baru jalan.
Bentar nih. Gue curiga si Diadora malah nggak bawa kita ke ini gak sih? Ini ke bawah guys. Tar dulu. Ini udah gue setting kan ya? Oh shit. Alah, banyak banget jalan, udah males gua. Wah, ini jalan yang bener guys. Tapi nggak ada musuh ya? Kalau nggak ada musuh sih asik kita. Oh, ini ditutup. Ntar daripada kepo ya guys, kita coba dulu nih yang ini nih. Yang itu kan kebuka. Ya kan? Apakah ini ditutup? Enggak juga guys. Oh man. Oh me. Oh me. Berarti emang ke situ. Cuman udah gak kepo lagi kan. Lebih baik mencoba terus menyesal daripada tidak mencoba tapi menyesal guys. Itu ya gak sih, sotoy aja sih gue tadi ngomong apaan juga gue nggak tahu. Yang penting udahlah, penting kita udah kesono aja pokoknya mah. Kok nih suka ini nih itu analog gua error. Gila, berarti tadi gempanya gede juga guys. Gua di Banten ini kan. What's going on? It's Nova. Sophia. Wah, ketahuan dong kita. This isn't how it was supposed to be. You promised you'd leave Sophia out of this. Why did you use a false chronicle on Sophia? He's the one who wanted it. That's right. And Father knows what's best for me. No, this can't be. Wah, apakah dia juga akan membelot ke kita? Stay back. Nova. Nova. No one raises a blade to my father. Gila, dibikin jahat loh. Well,
Alfred namanya. But it looks like a couple of friends are about to go at it here. Alfred, how could you? I'm afraid that should be my line, Deidre. Are you attempting to defy my father as well? Looks like a fight. Lord Chancellor, what is this all about? Si Dirk. Huh? What the? Dirk! What are you doing here? Dirk, Great, now what? No! Kabur kita. Oh, kan bener diselamatin. Hey, what's going on? What? we're back. It's our castle. Deidre, you made a gateway, didn't you? Well, we didn't get the 10th book. We didn't even smash up that old kook. We didn't have a chance under those circumstances. More importantly, we've got to get Nova to the physician. Oh, that's right. Hang in there, Pops. Sophia. Gila, kita terlalu baik. Copot dulu kali bang armornya. Gila, lu 2 kali lu ya nolongin ini orang asing. Ngeyel banget ya. With Sophia. Oh, dimasukin ke Sophia ya? Handbooknya. Oh, emang anaknya. Ih, parah ya. Di depan bapaknya bilang kalau si Valfred tuh bapaknya, anjir. Gimana sih, bapakku adalah bapak yang sudah tua dan jahat. Padahal bapakku adalah bapak-bapak yang pakai armor. Gimana sih? Jawab yang bener yang mana ya guys? Turu lagi. Disuruh jalan sendiri anjing.
Dunia ke-11. Roughly the same amount of time. Punya feeling ya. Sepertinya ini akan seru guys. Ntar gua ambil dulu ya, butuh duit. You got a quest report waiting. Let's see. Way to go! You sure worked hard. Here's your reward. 10 doang A new aja. assignment, huh? This the one you want? Banyak nih. Are you done? Ntar gua save dulu. Ya segitu dulu aja ya streaming buat malam ini, gue udah ngantuk. Terima kasih yang sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.